Dijabetes ili šećerna bolest je danas ogroman isto tako problem koji vrlo često, ako se neadekvatno zbrinjava, ako se ne poštuju propisi i preporuke, može dovesti do dijabetičke bolesti bubrega. Postoje mikro i makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti, tako da je u pravilu jako bitno naše osobe koje imaju dijabetes, na primjer tipa 1, koji počinje u mladoj dobi, može početi od rođenja, pa kasnije tijekom godina, u pravilu je to mlađa populacija, ili tipa 2, koja nekad se smatrala, to je samo za one vremešnije osobe, međutim ne mora biti. Postoje kombinacije MODY i LADA, postoji gestacijski dijabetes, postoji uz lijekove kortikosteroidni dijabetes. Dakle, treba na sve to razmišljati. Što je dijabetes? Ja bih rekla da je to kameleon. Znači, maskira, prevari čovjeka i zapravo propada tkivo jer izgleda uredno. A proizvodi se jedan hijalini materijal koji mumificira naše organe i na ultrazvuku bubrega, kada već postoji izražena bubrežna bolest ili oštećenje, bubrezi izgledaju uredne veličine, urednog izgleda. Znači, to je zbog toga kameleonska priča.